Jodak e kaunti ma Taita Taveta onyiso morgi kaluore kod wach gach okolo makoro oyangi ni biro wuok Mombasa kendo chung Voi kapok ochopo e boma ma Nairobi, ka giwacho ni chenro no dhi jiwo okang' mamalo dongruok e kaunti ma Taita Taveta. Kaluore kod gavana mar Taita Taveta Andrew Mwadime, gach okolo no mabiro chung Voi kar saa 10:30 mar odhiambo dhi kelo konyruok maduong' ne johala koting'o jochung' kata jokuny mula, joriembo mag taxi kod mine matimo ohala e boma ma Voi. Johala go bende koni gibiro bedo kod tich mayot golo mwandu Nairobi kata Mombasa ka gitero e boma ma Voi. Hivyo tunawashukuru sana na tunajua kwamba Taita Taveta County kuna vile tunaenda kufaidika kwa hili gari kusimama wakati kama huu, especially kwa mambo ya tourism. As Kenya Railways, we are actually very committed to spurring the economic growth of Taita Taveta, and this is why then we decided to have the stopover of the train in Voi, because we realize the potential that there is for this county. Tunataka wao sengine wanatoka waende kule juu Mlekenyi pale wacheze mwazindika na ndugu zangu hapa. Tunataka sengine waende mahali hivyo na tushikane so that our community can revamp up. Manake kwa sasa bado uchumi wa Taita na Taveta uko chini sana. Sasa wanakuuliza tu, angalia ajira ya Kenya Railways, uone eneo hili lao unaweza likasaidia namna gani.